was a form of my call about the bagan and same TV so but more this be like video no be subscribe to the channel no turn on notification send be videos of this nature about on sabit makabi now I said the money friend Mr. President to be home be friend Mr. Major so now if by chance person support you studio work with microphone anything be episode supporting him be ya beje na kumapam said the number ni twegu ase no with my friend na ya picking it from there. Said the we make a channel na yemodia. Yemo na mo fine see me modwuma mamo. Ti be no obu kwan so no kre ene ahoden mu. Nti bo homo de so be kire wo thought cause nkomo ne di bi ene mu na di o comment section. Madam ase. Na Ghana for NDC for Ghana for ni MPP for Ghana for ni Ghana for nyina na ete yewura Okudzeto Ablakwa woni. Ye see e kan bi kran hye mu nche. Ye ho papa ye o man mu deda. Iti won hwe bibiye na nananko yi ne kabe ewo international platform bi aso. Say kan Ghana politicians pa ye fa ne say for optics reasons bibi omo bi omo no be kase ne be Ghana for be so omo ye adwuma pa di kan mirror of justice papa na ntruan ibi Okudzeto an sa ne friend mirror of justice because ne makola market ya man mu de kan omo ase bo man no omo pele pa Okudzeto free on mana Sam George na aba na megidi se mu ina mate eye entokwa yekoso between America for Israel and Iran for entokwa no na nuanom ayare ho weapons a edi akoni aba won tokwa we mu pa no se ba kokra polekra beto Togo ne Ghana aflawo border no so ho ba bia na se ukọ se ekuru mu a border ho ba bia na border bia Ghana nyina kuru no beda ne butu na we no bi ba me die mbebu sam se na entokwa ekoso nti Ghana for ye amia na se security service o metima akwa defend me se I just the basket senya basket pande ye nto ya gym because eto da kwa police for no mugina kwan wo mutu no mu yuso na adwekwa na eto da kwa na bullet nim weapons na US for use na Israel for use na Iran for use na ebu okwa so disi posu senya sa pande a oto enye yi etime metiketa etintokwasi ya na matoketa ponim preko eye ne mominu na ote Ashanti region tokwasi okoto pobe mu na okoto we na Ghana for say As3m Okudzeto die ni mo yensoma okra na woko enko ho so ho na me free bay entokwa we nya Ghana for ntokwa enti As3m ka wanu tum Ghana for one omode ma Okudzeto an say As3m ye ka mi hyem ye unemployment issues kra ye ntimi solving we koko akuafo issues kra ntimi solving we eti ero Okudzeto ka wanu tum mesem Okudzeto de haya na ohwe ni favorite channel pa na Ghana As3m TV ti nim say video ne nsabeka Name Ghana for some of the asmom de minti minka se Okudzeto ne nsa beka ntime meka me de maba beka omo say Okudzeto ka wanu tum enye ye ne ekutu Donald Trump fo enye ye ne ekutu Iran fo enye ye ne ekwoche se ne America for your partnership e security system ntino ye ko support wo mkonto kowe ebitifa Ghana ye ntimi nyina no because me metimanso adu bia edinto kwani si ameme ko fa hemfa sabi o kan kwe south ho na mete etintokwa ni si ameme ko fahin mi frasante achem do me abra etintokwa si ahin fa na mefa ewura mi tumu ase na me ko hin ebia na politicians ne ebia mbunya ba bi de moyere no mma na mo side chicks afa but the ordinary Ghanaian no ne say As3m mo kama no ntum yeti ya na yasumdue mind da ye ho kire ye komo den de da eti musa ko kanto ko we na se man ko tunto ko na se bullet ne ba ko pop fa na weapon ba ko pop fa ase ya ye ho be papa yen papa Okudzeto Ablakwa honorable with the greatest of all respect As3m ordinary Ghanaian na o makola market no so ba ho market ama me na davi no wo ho no se wo ko Kumasi kejeta market ne adum a boys no mo se men kancha mo se As3m yensoma wo se ko kanto ko bia brɛ nti se wa prepare letter bia se wo de ko akoka che Donald Trump on chinu futo mesra wo letter ne fa hye dem yen pene toto mpene no bia we na ise bese pa ne konyina haban ne bese ne banyansa As3m yete ha ye hu ye ho anu da iti se osado no ko tonto ko we mu pa dia na se wodi Ghana fo abro ko Okudzeto ye se wa yibida o man mu ha yo ha ene mbre bi ko ka US for asem
Donald Trump bufu ya no say hey Ghana for visa kora mema mo bima mo mesra mema yi mo biu e wo say ekopa acho and who ntie kokohu abeg saa san ye itima a retrieve an image and our partnership with the US people. It is sa brain center ko bia sase bio a Okudzeto Ablakwa ye sere wa ye nsoma ho position ye dia ma adwuma dia ma say ye ye se ye nsoma so ko kanto kwan na ko sisi to ko bia ti kan tum Sam George ye sere wo ye nsoma ho kan tum Sam George also ye nsoma ho se de kan kan de no because edwumfo ma me ne say anytime me better say news bia na say o be trending news na do ho abagim ba enye ntoko bia na news bia na di ensagim nye dwani bia na yedie so this time around mo say mo ye mistake na mo say mo koto ntoko we mo pa ma you na beto Ghana for pound mo so be kire bia mo te no maba mo ho me de enye me na meka me so nkra me komu bu so ma meka me kom be bu asitiri it me de me peace of mind me de me ba beka na we a warning to all the NDC executives, NDC appointees, and your John Dramani Mahama. And to Kowi and fire home baby. So what thought to be up as old chira, chira, no maw modem, mamma found quabonting. And yes, I've been better some way, the people activist, more better there be and to Kowi Yamontokwa. Because Ghana Highway Security Service cry a 2 community or more 20 be crumpos so I'm up among trying had a bullet crampy and a binim. Nentokowe military phone to minjina no na police force go to minjina ndi wa mo de kokosa ntokowe ze koka ntokowe ba a peace of mind free titi nyina ye ho papa yen da ira John Dramani ma ba oba ye wotwa mu afi o confirm mienu ni life changing policy bi na de abrayen te wuntimi mbrayen life changing policy am pa che nkofa bibi mbrayen be change your life to death it's yesremu a ye de ye koso dwan ya mehwenkwam etinye ne ekoche Donald Trump konfa so onkone ntokwa enye ne ekoche Donald Trump nyansa moma yenkan no ntune ntena ha because Africa Cuba ye no yenyi eti ebi ankan because we are a peaceful nation said the Cuba yetimi kan ya no tu mudin no mesrem tokwa we mayen fe hunkwagim enye ye ntokwa Ghana for say ye mfiswa for this fight ye ntimi ye okromu ana mkoka Trump asem eno cancel ye visa nyina ti school for kwa no mutimi nkwa bontin outside Ghana enkusua de US ye momon fom so ntia for optics reasons mo pesa mo chese mo ye hard working people mo koye no ma bi ensem fata de kofa ye ne breye enough is enough me pa cho ye ma me no ton momone e wodwum no se ne ba awie school opese okoye scholar o man okọ fine for scholarship outside mamon ko ka bibia mesai no mama yen yesere mo se mutimi muayen a monka ma nuntum ne yemfa ye ho pampa ye ho a yebenya baabi afa na se mko kanto kowe se bran a se bi yefi etimi kwata kwa medan no yentimi nko kanto kowe metena to kwa medan mu mesere mo ye peace of mind ndam wase abusia ma wo se Okudzeto Ablakwa akoka beka Ghana na minim se wa hu se US no aka se omu ho se wa hu se Trump no aka se omu ho Trump me de mesere wa on dan na me de ato soro no sa dan no eho no muguo enfa bombo ne maase ha sa dan ne mu no muguo fa ko ho na wo unim say weapon me ne kuta ana the voters so ne bebo omudua masa ubo omudua nyomo Ghana ye weapon ke say ye duabo eno so bo America enya no say why wa say voters so na de bebo ne dua manager de wo ye ne dia ha ho Okudzeto mesra wa Donald Trump fa che ye wate yenim de ye nkura ye tu sisi form yenim de ye fa che ye Se Venezuela mampenyi asema mko ken fa so be na woso munyi mu fi asem peso mo hemani my brother can na nyi kwan so te won de ma Trump de bia ana se Trump be dia de mo person no be di dan nyamra se no be yo etisi antwemi emu ye man nya kwa kan nsem bi
na ko fo ye ne bran ya even timi mu ya man yo me se bebre me pa cho du fi asam won ni na mo de ma wo mu nyai Oba de fantasy amla amen America is small country o me pa cho me bisa question Ghana mo mu timi woni Ghana na mo timi fi asam awie Oba de fantasy anka Ghana amen Baby, I'm more than I Debbie. You shall even when you read the book of 1 Timothy, 1 Timothy 5:1. And Popo, when it's Minister, Miss Lau, Salata now, which are your Bible says, show me, and Popo, when it's happening, and Popo, when it's America penny. Never to be for such a who are foot to be a moon to America for to Trump for Ghana, moment in one. And I'm all hey. Trump nkasai wakasampa ode wada Japan nkasai wakasakra ode wada yes ha mesram Ghana montombo mpanyifa mesram mum yenhwe mam yen reset yemai yenyi efi asem mafutu amedi aman mo pa mo fama mfa so a yeti Ghana na Trump nkwa ya na hwekra no otini list not why there od wafra Proverbs 26:17. What can answer? Continue. Let's not why then. Afra. Now what can answer? The autumn. Your Bible say Obi autumn. Or then who fra asema emfa no. What who fra asema emfa no. What is say Obia? What is say Obia? What's so kramayaso? What's so kramayaso? Bounds obeka. Bible say Obia autumn. Or then who fra asema emfa no. Asema emfa no. What no ko fra asema no. What is say Obia? What is say Obia? What's so kramayaso? What's so kramayaso? One junior san kramayaso aboda mo be dey. Obeka. Me dem atumfo ye bibia na dia no tum dabi me bibia twem na muman che kramu ye mesre papa ofo dia takramu ntimi nkotia oba me popo hu yemo amen hallelujah amen amu ya ba ke kansam wa ho oba dia mfa sanga ga amen adobra o bonsamo transfer yawe se Venezuela mampenyi de omototo efa wi misans no omototo no edipanti mo dabi oyesoma yes yesoma na ko ekono if I worship prokopo na esisi insolo so na yes repele na no ekofo ti baabi na omo pri oh chale interesting etirizi ano what the kofa ko gina bundase na hey ahuya na waye bacho na obati ne AK47 and yen fa AK47 mesi kwaku ukoshe paye mankofo wi awowo wakọ aye friend say atiase jango na bundase rather na won mu training na security for them others ne soldiers ne akwaku omutimi fa ensum na wowo namu na wotema de ayiwadi wotema de mo ba fie hwe wowo shedem adeni atuni say ya ma tim how do you me sheba ko bi drone ba ko bi odi agu plane so drone what the good plane so plane dey question no drone one snap them yeah that is where we are now you see baby technology edunu any send